India history the talk no na tomana thamaga anthropology subject oilamba adom colonial ki loilam ki sana pa to be madani wakalo de yeng komian na mani ko ko da tuminna leiriba anthropology subject no ni kai no da sin academic theory history ai ko ISD civilization ko kamudi past ko mari le ko history primitive ko kambu du ki ni no ki past le history le na past ke history ke na concept history na ka aduna anthropology ki subject ko le history ki subject ko history ki pocha ko ne yawo history ne na yawo na de European colonial ni ko ne yawo ko ni wan masa India ki scholar mai am ni na lai da ne mama min chapa India ka de is a scholar from the south Africa from Latin America ki ma associate Europe ki dominance hanya su African political leader na ngakpa lai ni yeng je ko mai wong ko ji possible struggle je do and Florida Israel primes na tuminna leiriba sigi India history exclude tawra matam da Europeans in India history the ilo thoga Hegel na irami people without history more than anthropology ki subject ko na tharamani adu mai tawna nim kha ta ba matam da su notice ki history je India history da ilo thoga no na tomana thamaga anthropology ki subject ko lamba adom colonial ki loilam ki sana pa to be madani wakalo de yeng komian na mani ko ko da tuminna leiriba sa hairam machine level society wakalo je idana la ai article The Cost of Colonial Modernity 2006 publication ne lari amagi Cost of Colonial Modernity na notice of India is the origin na ina madan na leiriba academy writing from Indica to Bharat via India India is the no ina na bagi 2006 ki publication academic writing na the high basic meeting the kai da ngang me se basic political domain da chang ka kai parliament ki floor da kam ko ne ngai nang ne ku yore ka ko ne no si academic work to later ni wakalo ni modi masa ko su IPC CRPC je colonial matam da ki thanam ba lo mayam ni ji pa decolonization lo je shado kadam ni shado is ni arang na BNS adamai to da India ki sumi ki army ki chana pathap ki kai ki British ki na mai si your order ki sumi mapok ka ko ki week ka ha pa ma ja ki chana ki je tak tam hung ga rei le je decolonization process is chata ri ni si di ulan han ga do na te si academically ngang na ba wa ma ta ni aduna masigi iba musung ngang ba hai ba post da wakal mo je kamai na change